Dario, Francisca, Juanita, Segundina at Javier. Anting meto nga pamilyaning Diyos, makiabeta mo po king dalit a pamuklat. Dalit masaya Ginoo, kening pamitibot kamo, nguyat sambanya at pasalamatan, ingino at Diyos ni Petos, ikluban, ikasiulang siwalayo, rakwas na rin kepong puso. Sa luungan itong sayang, hindi no tamay upaya. Karit masaya Ginoo, kening pamiti punta mo, purihan sambanya at pasalamatan, Ingino at Diyos ni Petos, ilugan, ingamano ng papasyaw, yang ketatamu managyan, ama lumaya patusto, sukat makiramdam tamo. Dalit masaya Ginoo, kening pamiti punta mo, purihan sambanya at pasalamatan, Ingino at Diyos ni Petos, ikluban, ilugod ni Maryegino, yang mangaptas kay katamo, ilugod na kabang-kabang, purihan tayang alampad na. Dalit masaya Ginoo, kening pamiti punta mo, purihan sambanya at pasalamatan, Ingino at Diyos ni Petos, iluban, ikasiulang siwalayo, lakwas na rin kekong puso, sa luungan itong sayang, hindi no tamay upaya. Dalit masaya Ginoo, kening pamiti punta mo, purihan sambanya at pasalamatan, Ingino at Diyos ni Petos, ikluban. Dalit masaya Ginoo. King lagyo ng ipam, poring anak, kamporing Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios sa ting sala ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kekan timorin. Kapatid, misan pa abiabe tayong pagmasusyan iting banal na Eucharistia king 24 ng Domingo ning karaniwan a panahon. Bisan pa panamdaman taming maragul at alanangga ng pakalulu ning ipa kay katamo. Inya, ingaranasan tamong pakalulu at kapatawaran, eta sana pagkait. Nune, buong puso taya namang ipagkalub, karing kekatang kapatad. Batangan pong maging karapat dapat, si siyan talapa, panyawad talang kapatawaran, ding sablatang kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat,
at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipaniga po ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ngi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Dios sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Pakaluluan mo kami, O Kristo, pakaluluan mo kami. Pekamatas sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, kapayapan karing taong kayang kaluguran. Kapayapan karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Oy pabingat sa banwa, miglalang king sabla, balikdan ming kekang balayan king oras ning kayang pamangailangan, uling bukod mong ika ing pagmulan ning kekaming kapayapan. Pagkaluban mo king dangalan apakilala karing kalulu king espiritu, at ipakit mo ke kami ing degula ning awos mong sumuyo, baking makapakirake king kapayapan ng Kristo, amidaon king biena, king kasuywan karing sabla. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Ing sisinup sa manglob at kamwa kakong kasaman. Makanyan man karing makasalanan, itiing karelang penugalyan.
Ing taong mapagbenggansa, tanggapaning benggansa ning ginung makibalo, karing kasalanan ning ninuman. Patawaran mo ing sugat apasari na keka ning kaparamong tao. At potang manalangin ka, kanita mipatawaran ing kekang kasalanan. E nakamtan ning tatanamwa king para ng tao ing lunos ning Ginoo. Nung ing tao sisinupuyang mua king kapara ng tao, makananuyang makapanyawad kapatawaran karing kayang kasalanan. Tao kamupin inya makatanam kang mua. Dapot kanino kamanyad kapatawaran para karing kekang kasalanan. Emo kakalinguan king datang ingaldo, aita mate kamu, at malasoya ing kekang katawan. Inya ilako mo na ing naanumang wa at mamintuka karing utos ning Ginoo. Emo kakalinguan ding kautusan at ekapaimwa king kekang kaparang tao. Ganakan ming tipan ning kakatas-katasan at kalingwan mo ring kakulangan. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit apakibat. Ing Ginoo maganakaya at mapamatawad. Mabagal yamwa at mipmong lunos. Ing Ginoo maganakaya at mapamatawad, mabagal yamwa at mitmong lunos. Puriyan ming Ginoo o kaladwa ko. Mabilog kong pangatawo, puriyan me lagyo ng banal. O kaladwa ko ing Ginoo kaya kayang puriyan. Sablang kaya kapepanabang, emo sana kakalinguan. Ing Ginoo maganakaya at mapamatawad, mabagal yamwa at mitmong lunos. Ing sabla kong kasalanan kayang patawaran, at king sabla kong sakit pakayapa na ako. King kamatayan kakabos na ako, ing lugod na't lunos pagkalub na kanako. Ing Ginoo maganakaya at mapamatawad, mabagal yamwa at mitmong lunos. Eya tatanamwa kenuman, o mua mo sanang alang kapupusan. E nakatamo papatulan agpangking depat tang kasalanan, niyablasan man agpang karing katang dewakan at kamalyan. Ing Ginoo maganakaya at mapamatawad, mabagal yamwa at mitmong lunos. Nung makanano yakatas sing banwa king yato, makanyan kalawak king lugod na karetang makitakot kaya. Nung makanano yang marayu ing aslagan king albugan, makanyan lakarayu kaya ring kekatang kasalanan. Ing Ginoo maganakaya at mapamatawad, mabagal yamwa at mitmong lunos. Pamamasang ibot king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Kapatad, ala ninuman kay katamo ang mabibiye para king sarili namo at alam mo namang mamamate para king sarili namo. Nung mabiyetaman, mabibiyetamo para king Ginoo. Nung matetamo para king Ginoo. Inya mabiyetaman o mete, king ginutamo pamurin. Uling ikristo meteya at sinubling mebye, bayang maging ginura dading mabye at ding mete. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita.
mabieke kaya kayo ing metong abayong kautusan. May kakalugod kayo nung makananura kayong liguran. ing ginumanatili kay kayo. At kekan timori. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Kanita linapit kay Pedro kang Jesus at kitang na, Ginoo, makatapilan ke patawaran ng kapatad kong may kasala? Makatapitong ulit? Ali, makatapitong ukdo nga nang may kibat Jesus. Nune, 70 ukdong tsa 7. Ulingin kayarianan ng Diyos kawangis nening meto nga ari ami balak maningil king utang dakeya ring ipos na. Mapilan la pa mo ring ayaws na inyang detang de ing metong karela ang makiutang 10,000 pesos keya. Alaya nga pamaya din keyang utang. Inya inutos ning keyang amo ing mipisaliya. Pati na ing keyang asawa at ding anak da. Ating sabla ng pibandyan, bayang makabayad utang. Siniklod yung ipos kingarapanan ng keyang amo. Di na nyo ko pa pong ditak a panahon, nga nang may kisabing mayap, at bayaranan da kayo king sablang utang ko. Melunos yung ari keya, inya pe patawad na keya yung utang na, at pe paborena ning meko. Dapot inyang kalwal na nita mismong ipos sa ita, asa lubungan ning metong karing kalupa ng ipos, ang makiutang 500 pesos keya. Kinwel yunit sa kane se kalabatal. Nga nang sinabi, bayaran mo yung utang mo kanako. Siniklod yung kalupa ng ipos king harapan at may kisabi ang mayap. Dinan mo ko pang panahon at bayaranan da ka. Dapot may bisa, bagkus pe pasukol ne, hanggang may kapamayad king utang na. Panakit da kanitiring aliwang ipos, may namdaman la. Inyamin talaking ari at simbong dakeya ing sablang milyari. Uli na nita, pe payaos niya ning aring ipos. Taong alang kwenta, nga nang sinabi, pe patawaran da kaking kabilugan mong utang kanako uling may kisabi kang mayap. Sukat ka naman sanang lumunos king kalupa mong ipos nung makananura kang kelunusan. Mi buaya king wanay ngari at pe pasukol ning ipos bayang magdusa hanggang makabayad king kabilugan ay alagang inutang na. Nga nang memupos Jesus, king pamagsalita na, makanyan mo naman ning dapta na ke kayo ning ipakong at subanwa, nung ing balang metong ke kayo, biyasang mamatawad manyaman king lubna, king keyang kapatad.
Pakamalan kong kapatid, mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian ke kao, Kristo. Mayapayabak po kay Kongan. Maya payabak mo naman po, amo. O numong. Excuse me po. O numong, ating kang kaluguran, talik meng kaluguran, at misan, pagtripaning cellphone mo, kesan tingan niya, at nga nang sinabi, kaku niya yung cellphone mo, arboran ko nga na, total, yayamanin na kaman, saguli makasali ka kanini nga na. O nengi ka, lawen-lawen me, baybayo ya paye, kapapalit mo pa. O neng makulit ya, pilit nem pilit, sige na nga na. Saguli makasali ka, tinambayo ng iPhone ngayon, sali na kitang bayo, kakune yan nga na. Kaya kakapilit na malagwat salita, binyeme, ne po. Pilang aldo yung milabas, kapilan kay ba't ning mapilan na daldo, Domingo, akit bing metong yupang kaluguran. At kayakit mo kitang metong yupang kaluguran, tatal nane, yung cellphone na binyemo keng kaluguran mong metong. Nyakutang mo kaya, o tatsuke kayan nga mo, nang sabyan na keka. Ay, ipren nga na itang kaluguran te, wari, pisaline kako. Ha? Magkano nga nanining makibande? Apulo nga na. Apulo libo. Uwa nga na oneng meka down ko mong 5 nga na. Sabi ko kaya, baldugang keng libo balang bulan. Anya gewaneng 7 bulan. Inburi ng sabyan, migtubuya pang 2,000 na dapat ing apulo may ginyang 12,000 nepo. Nung ikay kaluguran na yan, nanggawan mo. Okay mo ka? Haline, nung imoyra yan, kingabot kamay na pangarap ng sabyana. What? Nga na. Pare, nanong gewa na ngayon, mo yung muhaintindihan. O ba't yung muhaintindihan? Kasi kaluguran kong kapatid, it's not about the cellphone anymore. Ale? Nune, yaku meging maganak kako kayo. Kay ba't ya, kaluguran miyarin naman ini. O nung makanano sanang binyeke kayo, sana yaman, binyena niya mo, ketang kaluguran mi pang metong. Makanyan tayo pong pakintindihan, ng kekatamong ebanghelyo ngeni. O ba't mi buwaya king mwa ing hari, kening talimhaga. Makanyan. Atin niyang pautang. At delaro kaya ring makiutang, ing metong 10,000 pesos nga na kening Kapampangan Translation. 10,000 pesos. Alahan pamayad ng gewana, migparalampuya, migbakalunusya, may kisabi ang mayap na sana di naning palugit, na sana di naning pandita ka panahon. Di naning dita ka panahon, haline. Bakit? Kasi in-erase na, ingutang. Mo itang dinina niyang palugit no kinancel na ing utang. Ala na kang utang, sige na, makona ka nga na. At meging malaya ining alipan. Oneng, ikit ning kalupan ng alipan. Amakiutang kaya, magkano ka no? 500 na pesos. Kung parami king 10,000, pahalak na karakal ng 10,000. Din 500 na pesos. At kay bat, anyang singilane, alaya namang pamaya din kalupa ng ipos. Kinwelyo ne kanu, sekal ne batal ne po. At kay bat numakanano yung migmakalunos sining ipos sa ini, makanya niya namang migmakalunos. May nyawad yang palugit, may nyawad yang ditak pang panahon. May bisaya, haliya. Pe pasukol ne, hanggang may kabayad ketang utang na. Dengaliwang ipos, may namdaman la. Uling at siya'y simpatsara kening makalunos sa ipos. Na simbong din ng kaluparang ipos ketaking hari. Anya nga balita ni Aryo ininapin po. Mi buaya king mwa nga na.
Kaluguran kong kapatad, mekad, nung ako itang kaluguran na ita, kita cellphone, tampalingan ke, nepo, madadamonyos ka nga ako, o makanyan yung depatan mo, o yan yung depatana naman ng hari kaya ng ebanghelyo, pe pasukol ne at pe papanasakit ne, hanggang makabayad, ketang kayang utang king katataulian, as sentimo. Na yung kakamwana, it's the amount, alipo, it's not all the amount. Noon ako nga na maging mapaglunos ko keka. Sukat ka naman sanang maging mapaglunos kareng aliwa. Ulinging pakalulu ning Diyos nga hanapin ning Ginong Jesus, alanangga. Alang kapupusan inkeyang pakalulu, inkeyang kapatawaran kay katamo. Anyapin, itamo man sana alang sukad inkey katamong kapatawaran karing aliwa. May gumpisayagan po ining talimhaga ngayon kapamilatanan itang kutang ng Pedro. Naning kutang ng Pedro? Gino, makatapilan ke patawaran ng kanakong kapatad nga na. Makatapitungokdo, blada mo siguro dakal ning pito po. Pitungokdo nga na. May kibat yung ginuali, tsa pitungokdo no pitumpulong tsa pitu. Habi kuping kaya kayo, ikot na nung pilan niya, kaya po balo, may napking mas. Pero betong may balo ko, dakal yang dakal ita. May ngari yang alang kapupusan, nepo. Tutu, bala mo mo'y Pedro makwentaya keni, pito mong ukdo. So burin sabyan nung penasakit mo keni, 1 nga mo. Piglaraman mo ko, 2 nga mo. Penasakit mo ko, 3 nga mo. Miras kang 5. Kay ba't kanta sabyan mo kaya, pupuro na ka nga mo. Karas ning 7, bingo na ka nga mo kaya. Yari na. Ali, ana ni nga pong Ginoo, may patugutan, patawaran, ingkekang kapatad. Alanangga nga tamong sasabi. Tutupo, nung di takya mo, nung dimutya mo, tipiran me. Ale, mangwenta ka. Limbawa, munta ka kita king exam, ne? Oneng, sakto lareng pera mo. Tang salwan mo, itang pamasay mo, nepo. Nyapin, rakal nga mo. Kay ba't sinakeka? Binyemeng 50. Siklyana ka, 20 mo. Oy. 20 mo nga mo. Di na mo pangapulo nga mo. Ne? Kuanan me. Sake kan jeep. Mo no lalon de siping mo po, tating ka pang kilala. Mabayad ng antambing, metong po, SM nga mo. Sakto ya mo Pati kita salwan mo ka rin, panawaran mo pa nung malyari ka tumawa SM. Kasi dimut mo yung pera mo. Sakto ya mo yung pera mo. Nung sakto mo at dimut, makwenta ka. Pero nga mo, dakal ka pera. Rakal nga mo. Binyeming 50 kayo. Aroa na, ala ko pong barya paboren mo ne. Makwalta ko, mo. Ale, keep the change nga mo kaya, nepo. Potang samamayad ka ken jeep, lawen mo ngan pa. Arotsi, kumari kita, at simpisan ko kita. Driver, ako nang bala, 4 nga mo, mapagbaragul ka. Bakit? Tikang pera Potang munta ka SM, aliwa mo itasalwan mo yung puntalan mo, lawe-lawe ka pang yang nuka rin. Bakit? Niyayamanin, nga mo, at inyang pera. Potang ating ang pera, potang dakal, kamakwenta. Nung pamangan niya yan, limbawa, hotdog, magalmusal tamo, rugo, 12 lamo, o 6 tamo. O baka lang lamangan, alang ka naman mangwenta ka, tidwa-tidwa mo, tidwa-tidwa, nga mo, tidwa-tidwa. O neng ditakya mo, nyapin mangwenta ka. O nung kekang hotdog, metong yang bandela baragul. Kaya lukayo mo, tipiran mo la. Sabihan mo siguro, sige, mga anak ko, mga nanggambisa kayo nga mo. Uling dakalya. Alakan dapat pagtipiran. Alakan dapat kwentan. O nang yung pakalulu ng Diyos, alanangga. Abundance of mercy nga tamo. Eya kagisangan, eya kapupusan. Alanangga yung lugod at pakamal na at pakalulu ng hapong Gino. Kwentan mo. Ali mo. Anya pinikaman dapat nung makanano ya mapaglunos kay nga pong Gino. Makanyan mo naman yung pakalulong pakit mo karela. Mo kukwentan no sige.
O, nanita, smorgasbord ni. Numayari kang eat all you can, kumakagambisa ka, kem pakalulu. O na yung reality check. Neng kay, gadtasab yan. Panay ko niya ang patawaran yan. Ulit-ulit na yung kasalanan na. Nga tamo, nepo. Makanano kayong patawaran, king 20 mimbanwang pamiyasawa, yang kasalanan na patawaran kayang patawaran. Nga mo, mi pasawa na ako. O kaya yung anak mo, turuan ang kayong leksyon. Naku na pabu patawaran. Nga mo, nga mo, nepo. Ulit-ulit. Nanumang ulit-ulit pinaman, makasawa. Nanumang balik-balik, makasawa mo naman. O na yung tutuking kutang, ita mo. Anyan taulitang menyawad-tawad kay nga pong Ginoo. Timonan din, sisyan tala rin kasalanan tamo, bata maging karapat-dapat nga ko. Sinisiyo po rin kasalanan nyo. Haliyula. Sinisiyo po. Okot nanda kayo. Karetang sinisi yung kasalanan ngeni. Pilan na retang kasalanan yun naman niyang milabasan Domingo. Ulit-ulit mo naman din kasalanan mo. Potang mangumpisal ka, retang kinumpisal mo anyang tauli kang may ngumpisal. Luwa mo naman din kukumpisal mo na naman ngene. Ila naman. Pero sabihan nga pong Ginoo kaya ka, makasawa ka nga na keka. Yang kasalanan mo nga na keka. Ali, basta may nyawad kan tawad kaya, available ya. Ing kapatawarana keka tamo. Nya, etamo dapat sasawa. Etamo dapat kagigisangan keng pakalulu. Kaluguran kong kapatad, tutu, istong ulit-ulit, balik-balik, makasawa. Pero yan naman mo saya gana-gana. Ne? At inmuring bagay-bagay ulit-ulitan tamo, balik-balik, pero eta sasawan. Did ako ng halimbawa. Nampengan nyo na, bengi. Puwera ulam. Nasi, ne? Megal musal na kayo. O namang kauliyo, mamali-mali yung tuyo, ang popaying ebon, ng kayabenan yan. Alangan naman pandesal. Ginoo, nasi na naman. Potang maugto kayo, nano na naman kanan nyo. O potang bengi, nano na naman kanan nyo. O teko sasawa. Ne, ulit-ulit ya, balik-balik ya, pero ya kasasawa. Ne po, nyapin problema tamo Mitas na naman yung abiyas, nga tamo, makananutakan yan. O retang may ngatastas sa sugar kaya katamo, ang popang may ngatastas kolesterol. Sabihan da kaya bawas dan may nasi, masakit nga mo, ale. Pero ulit-ulit mo na yung kakanan yan. Bakit? O teta sasawa kayong nasi. Kasi, kasanayan tane. Magumpisa pa niyang anak, tamo. Kasanayan tayang kakananing nasi. May ngariya mong makanyaning kapatawaranan ni nga pong Ginoo. Potang sinane making biyemo, hagin niyang akasanayan mo na. Ene masakit ipagkalub. Ene masakit ibiyeng kapatawaran na ini, karengaliwa. Kaluguran kong kapatad, wari, ulit-ulit na mo, pangadyan tayong ibpami. Nanong sasabihan tamo, patawaran mo kami karing kasalanan mi antimo, ing pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, ulit-ulit kaya yan. Nyapin, ananing Ginoo, nung nanong kapatawaran, pigkalub mo karing kekang kapatad, makanya na ka namang patawaran ni nga pong Ginoo. Wari sinabi na po ning Ginoo kaya katamo, nanumang panyukad, ang ginamit mo king kekang kapatad, yan naman ang gamita ng panyukad ning ibang at subanwa kaya katamo. Ne? Yan nung alananggayng pakalulu, alananggayng kapatawaran, ala kang gagabitan panyukad. Potang marap ka kingapong Ginoo, alaya namang gamitan panyukad keka. At alanangga ing pakalulu na keka tamo. Uling ing Diyos, ing pakalulu na, kagisanan kapilanman. Uling malugod ya. Sana ining lugod, pakamal, at pakalulu aaranasan tamo, kingapong Ginoo ay alanangga, yan namang ipagkalubtamo, karing kekatang kapatad, eta sasawa, eta mo po kagigisangan, kening kapatawaran na ini, at tutuyay tang panalangin tamo king ibami. Patawaran mo kami karing kekeng kasalanan,
Hantimo ing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Amen. Kalakad tapoy pasyag tayong kekatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayam tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabiye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. manalangin tamo king mapamakalulong ipa, banang ipayabot ing kayang pakalulu karing sabla, at nga tangan pong manalangin, ipa, patawaran mo ring kasalanan mi, hanting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Para king balayaning Diyos, ing Santa Iglesia, banketa king metong ayatong mitmong kagutgutan, maging metong yang tanda, ning pamikasundo, kapayapan, ipanalangin ta aking Ginoo. Igpa, patawanan mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Para karing di napat dewakan laban kay katamo, karing pepatawaran tana, at para karetang etapa may kapakipagkasundo, manalangin ta king Ginoo. Igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Para karing apa na sakit tamo, detang ating sapat akaya panlub, ape patawad kaya katamo, at para karing etapa ayadwa ng tawad, manalangin ta king Ginoo. Igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Para karing di napat mayap kaya katamo, detang pepasalamatan tana, at pepakit ing nasang makikaluguran, at para karing tawong migkulang ta kapasalamatan, manalangin ta king Ginoo. Igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Para karing sablang mamaus Kristiyano, karing karelang sarili, banluguran dala naman detang emalugod karela, ban dapat lang mayap karetang darapat marawak karela, ban sumuyo lang manayang kabyasnan, kaya blasan, manalangin ta king Ginoo. Igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamongan, at yulino sana king kayarianang maligaya, ding kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipagawan mong kawangis ning puso mo ring puso mi, kanita mi kakapayapan busal mi, ngeni at manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, bandeting kay katamong daon matanggapla arapaning Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo iting daon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo. King kay katamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ng kekang balayan at tanggapan mo rin kekaming ayin. Manano na sanang impamanyambaning balang metong ngeniketi, magdalang kaligtasan, karing sabla. Itingan po, adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kaan timori. yat nayo rem pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya. Alang kupas ingaus mo kaya kami king meto nga bayo at lalong makapagmulalang biye. O Dios, ning lugod at pakalulo, parati kang makasadyang mamatawad. Makasalanan kami at agkatan mo king manalig king kekang pakalulo. Ulit lebagan miya ing kekang kasunduan, dapote mo kepe paimburisan. Lipat na nita kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, lalo mong biklod matalik, ingke kang sarili king pamilya ning tao, kapamilataning meto nga buklod a kapilanman malyaring masira. Ngeni na ing oras, ban magbalik yake kaing balayan mo, at magbayo kang Kristong anak mo, meto nga panahon ning grasya at pamikasundo. Agkatan mo kaming sumuyo king pamilya ning ketawan, kapamilataning pamamuklat nami, karing kekeng puso, king kagahanapaning banal ay espiritu. King kapagmulalan at kapasalamatan, pakyabe mi laring siwala mi karing koro ning banwa, bani pasyaging upaya ning kekang lugod, at idalit ing kaligtasan mi kang Kristo, nga ngamingan manalangin. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan, kulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, kingambun ning espiritu mo ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape. At kabang pasalamata na ka piraso ne, at binyene karingke yang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na kung katawan, amidaon, para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingkeyang alagad nga na, kuananye, at minum kayo kaniti ikayungan. Uling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para ke kayot para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan niya iti, hanting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Pangasublimong mebye ke kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo ke kami ang panenayan. Amen, amen, amen. Kamatayan mo, O Ginoo, ke kami ang gaganakan, pangasublimong mebye ke kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo ke kami ang panenayan. Amen, amen, amen. Iniangyaning gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye daraon miya keka o Ginoo ing tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kami ngang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o Ginuing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, baniganap me king lugod. Muna, kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing kekeng Orsobispo, Pasiano ing Obispo emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanaya ning pangasubling mie at ding sablang meyango na bie. Amenalig king kekang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi, pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biela nangga. Kambening Nuana Virgen Maria induning Dios. Kambenang San Jose ing malnang esposo. Rinwana Apostoles at ding sablang santo sa may matula keka king kekabaning panahon. Layon puriyan dakat paligayan king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at keya, o Diyos, simpang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, kekaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananga. Amen, 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 Manalangin taking ipa, king patawara na katamo karing kasalanan tamo, hanting pamamatawad tamo karing mi kasala ke katamo.
Itangan po. Ipami at banwa mi samban yaing lagyu mo. Datangin kayarian mo mi pamintuan inglub mo keti sulip antibanwa mi pamintuan inglub mo ingka kanan mi King Aldo ibiye mo ke kami King Aldo ngeni amponi patawad mo ke kami ding salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mangae muke pai saul king tuksu nunei kabusking marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kekang pakalulo, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan at mipamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyeng nuwan na paninasan at panyatang ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king alanang. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kekang apostoles at ngeni sasabihan mo kekami, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babyeku kekayo. Emo sana babalikdan din kekaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, adagpangking kekang kaburian, mayapan mo'y mikakapayapan at pamisan metong ya. Ikang mabibiyet magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kekayo. At kekan timuri. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kekongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring may yaos king dulang ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata na kata sa tisadsad, hangga king biyela na hangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kekayo. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kekongan. Amen.
Kaya kayo pang kapatid ming may katanggap king banala communion, abayan niyo ko pong king panalangin dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaliguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot paulina ningening penandit, era ka atanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakahulanda ka bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad damo po para kintauling panalangin. Manalangin tamo, Ginoo mananunasa ng iting Eukaristiyang pigkalob mo kay kami ay impluensya no ring dapat mit pamiisip. Antabayana na kesana at tayran tuntun king kekang dalan ning espiritu mo. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tapo sagli. Third Sunday po ngayon niya, pinatinta mo pong second collection for the Archdiocese. Ini pong month of September, makatalagaya, beneficiary po yapin deng indigenous people. Kareta pong may kapag-attend coronation kay katamo, impong kay katamong proyektong yan king Archdiocese, yapin ng parokyara, ding katutubo ka rin king porak ne po nyapin, sana po sa upantala. May kapit na po nini, munta naman king magkamali mass media, king pong apostolate, niya so pantala po rin yung kekatang kapatid. Pakiramdaman tayo po ngayon yung financial statement na ning parokya. Maya payabak po, bustan niyo pong basan kaya kayo yung Statement of Income and Expenses ng kakatamong parokya for the period ending August 31, 2023. Gross income for the month of August 2023. Operations, 223,651 pesos. Operations and parish rectory related expenses. Operational expenses, 67,800 pesos. Parish rectory related expenses, 68,368 pesos and 8 centavos. Total expenses, 136,163 pesos and 8 centavos. Ideduct tayo po ito kay gross income for the month of August. So excess from income over expenses is 87,487 pesos and 92 centavos. Ini po ma-distribute yung 50% share for parish fund amounting to 43,743 pesos and 96 centavos at 50% share for parish priest discretionary fund 43,743 pesos and 96 centavos. Yan pumunta tamo kareng parish funds tamo. Parish funds available as of July 31, 2023 amounts to a net loss of 7,741 pesos and 21 centavos. The expenses tamo po for the month of August amounts to 39,282 pesos and 50 centavos. So, atin tapong deficit, negative balance of 47,033 pesos and 71 centavos. Iadaya po itang 50% share of parish funds, for parish funds, amounting to 43,474 pesos and 96 centavos. Pati na itang donations king kumpil, 13,300 pesos, and other donations, 5,255 pesos. Kaya in total funds available tamo as of August 31, 2023 amounts to 15,265 pesos
and 25 centavos. Dakal pong dakala salamat kay kayungan king sawop ababyeyo king kay katamong parokya. Pasalamat ko naman po kay nga suporta kay parokya. Nung ating kayo pong buring balo, in detalye na po ng financial statement, suya po kay bulletin board at nung ating komburing kutang, ko po magalinlangan lapitan nyo ko or metong kareng kaya betamo kay PFC or PPC. Talakad tamo po. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya kahante mo bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia, kilagyo ng ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa, may daone, umetana, king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat kin Diyos. Maya payabak po kay kongan.